aturang titiang majeng reng pengenter acara indek galah sanes sampun ketiba reng dewek titiang. Sanewang yang titiang para panuriksa wibakarna masatwa Bali. Sanewang yang titiang para uleman sanes ampun presiden rawuh reng acara puniki. Para pemilik masatwa Bali sane dahat tresna asihen titiang maka miwah idadane sarang sami sane banget suksemayang titiang. Sadurunge titiang ngaturang satwa puniki titiang jagi ngaturang suksmane panganjali umat Om Swastiastu. Wastan titiang Putu Sujantini. Mungwen satwa sane kemargiang titiang inggih punika iconge kacunduk ratung segara. Risedep dina semengan para pendegane reng desa nyalian pada sebet niagayang sekancan peaban tur bekel sane kebakte nempuhin segarane. Kagiat yukti manahnyane ke anggen ngemolihang ulam seakeh-akeh nyane. Sami pada siaga minepi sau pencar umpan miwah saneliana. Kaceritane mangkin wenten bendi siki sane meparap iconge. Iconge uli kepit peninggalane semengane itu iya nadak sare tindakannyane setate paling tur apa sane jemake setate ulung. Iconge ngenehang pedidi apa ya sane lakar ketiba reng dewek titiange mangkin lendi bisanje tiang mengipi ulungin bulan. Udiang teh dewek nyangetang ipian paling melah engal-engal luas ketengahan segara. Iconge laut ngedeng jukongne tur nyalanang jukongne adeng-adeng jukunge mejalan ningalen pesisi nuju ke tengah segarane. Iconge mulang pancing sane sampun medaging umpan. Akeh ulam-ulame sami pada menampekin pancengnyane iconge. Sane mangkin dungki-dungkine sampun akeh medaging ulam kanti temuat dungkine raris genah hanger ring tengah jukunge. Suryane sayang ngenukang punike make ciri sanjane ngawiten. Iconge digelis nyalanang jukungne mulihan sawire pianak lan somahne subengan tiang di jumah. Jukunge terus mejalan. Getihne iconge kadirasa ngoyong. Ketugan tangkahne becat. Peninggalane ten makadipat nepukin apa ane ada di Arab ipune. Toyane melincer. Dideh toyane akeh. Di tengah toyane melincer nijil ulam sane gede muwarna selem denges. Penyingakane barak ngendeh sekadi api sane side munang jukungne iconge. Iconge ngetor ngejer kanti bebuyutan nang takut aten ipune. Lantas ulame sane gede punika menampekin jukungne iconge. Mimi ratu apa ya sane lakar ketiba reng dewek titiange mangkin. Apa ene mirip arten ipian titiange di bisanje. Yen kene unduke titiang lakar ten melipetan jani mule. Iconge inget teken pianak lan somahne di jumah sane sampun mengantosa. Ulame sane gede punika boyo aja nyengkalai nanging meswara sekadi manusia. Cai conge ainggih titiang sapunapi niku yen amun to teh gelah dibisanje ngemang cai piteket
ade tan keresepan pita kete totonan aingge titiang jat ngebelok titiang tan uning napi-napi apang cai pedas nawang ne gelah ane nongosen segar nene yen cai alih merda dini misa dia banggelah sake wala ingetan ada cai pati loba sisan abe ane cai dar bang ideh pisagani abade mimi ratu yang kenyal ngalih abe ule semangat masa timpale bang do cai matungkas dogen sisane bang ideh pisagani abade kaden cai ngalah timpal toto dangene iredet sengalah kurna uleng pidan kaden kurnane sing mulih-mulih bang ye abede to delorne pada ilejong nganyam bungker padasne cerik-cerik hati bang yang ini abede pamokoan abede lantas ijonge ngaturang suksemaning manah ipune sawire iba wene sane gade punika sampun ngembang piteket reng dewe ipune disubane iconge mepamit lantas iconge nyalanang jukongne mulih di sisi segarane kurnane iconge sube mengantosa sane mangkin jukunge sampun merapat kurnane iconge ngambil ulang sane sampun kepolihang di subane puput iconge lan kurnane mejalan mulih di selantang jalan iconge inget teken unduk pitekete sane orahaina teken ebene totonan tur ten lakar ngorham teken anak lenang aingge idedane sareng sami piteket reng sadua puniki inggih punika irage tendados liu-liu ngalih ebe di segarane irage sareng sami sepatutne mereresik ke tengah segara mangde ekosistem reng tengah segara minekadi rumput laut ebe miwah sanelianan mangde setate asri tur toyane reng segara mangde becik yeneng sampun becik iraga sarang sami demen melancaran ke segara demen melukat ke segara tur tamu-tamu domestik mancanegarane seneng melancaran ke jagat Bali druene utamaning segara tur selancurnya nih presiden ngewangun pariwisata reng Bali sane ke anggen ngererah kamu pejiwa oleh para jana Bali nih ini pusana aingge wantah asa punika sadua reng titiang yeneng prana kirang langkung atur titiang ten manut reng manah idedane titiang nunas gengrene sinampura atur titiang puputang antuk parama santi om santi 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 om